ले बनाई गले तो थान खान की खाई दे दो ना चिड़िया खान ब्रा इतु ब्रा इन्हें का बनाई के रखी दे मतलब अंडा ऐसे दे सभी एकदम रेयर ऐसे दे छिटो भाइ छ छैन खाली छिटो भाइ छ छिटो भाइ छ छैन खाली छिटो भाइ छ छिटो छ एवन सभी गाइस सेकेन्ड डे आछिदे আজি তো একটা পিছি আছে দে গাইস এটা আপনি পিছি আছে কই না ভাবিবি দে মই কিন্তু আগে দে দেখাই দিছে ভিডিও দে এটা আছে দে খালি একটা পিছ পা চাবি আপনি লা কথাবৰা কি কয় এটো কমেন্টস কৰিবি দে আৰু মৰমব্ৰা মখান লা কথাবৰা দে এদিকে না লিসি কয় দে সব টেস্ট वाला আছে দে এটা চাবি মামাতাম কয় না হয় দে Sabi chungkul dia itu ekdam fresh pai da ina. Sabi. Terus deh. Sabi guys. Aji rati makan lapis na itu asih deh. Sabi. Chungkul dia asih deh. Oleh be ekdam enjoy asih deh. Kilo dam. Electric bi asih. Sabi. Sling bi ali gina ase de sabi carton ba lagai gina ase sling so yati khumawla ase man sabi apnen bi inika time de perai na perai comments kori de man na mind refresh korole karne na inaga ai gina kidiaba do rest kore de bi si enjoy ase de moina de ini after 2-3 months bichire ek bar do iniga aigina perabo lage de sabi nase to moi kitchen bi dikhai dibo sabi inase de aro bharbi like bi man hali gina ase jungul de ase lebi sabi jungul do inase aro iti khiti khora ase papaya bi ase yate sabi Papaya bi iman thori gina ase fresh pure organic ase de raja bi dikhai dibo de sabi raja bi iman thori gina ase sabi wow paki gina ase sabi na dikhiche to na aro marcha bi ina thori na ase marcha bi sabi ido word electric thaka bra na posti de nisina ase de Paikon ase de itu brinjal na itu especially maki khan karne ase de so maki khan brinjal bi si phal bai goi de maki khan kun ba dikhi ase kole do comments koribi apni bi brinjal lage na lage order koribi de sabi de ina ase de arana marcha to na yati bi si thori ki ase de sabi wow fresh Nase fresh nase de aro itu murgi khor sabi ini ase de guys itu bi room ekta ase de aigina book koribi de room ek rati khumai sakle to bisibi na loi khali 500 di loi rest korule karne na 500 di loi de ek bar book kora la to chalo aro bi moi phal dikhai dibo de guys sabi guys inika ase de scenery de mokhan laga master bra lead korigin jai ase sabi murki du muris na kinai do na anda dia so ki jane sabi scenery inaka phal ase de I can visit koribi apnen bi fishery bi inika ase de sabi rinjak tiksuki se da
sabe posti nishina hoise de light pi pura fitting ase edu borde pineapple laga project ase edu sabe for bin ase de phal dikhabo skip na koribi de sabe guys edu na jungle de matlab etu ki le banai gole to than khan ki khai de da na chiria khan bra etu bra inega banai gin rakhi de de matlab etu to phoi khila bole laga na aro chhari de do kile department bra bi fine loi do na morai dise gole do etu bra khali phoi khilai gina babas chhari de do I want to work on thora bise de babas chhari de ina gore de it. Tiki na chawal di bole. hoi do etu bra aji morning bi ektai thori etu na ena banai rakhi de de etu to hawa bra olai jabo na hoy rushi to sabi ina banai de hey sati khan sabi do apni kamra etu ki laga anda ase comments kori na kobi de sabe ekta to kholi gina chai chai se yati thaga la ase de chiria du yati ai gina yati ba anda di gin jai se na he anda ase de sabi ekdam rare ase de dragon la anda ase de sabi jania manu khamra itv comments koribi de guys iman huru ase bele bi yati bi ekta kiba life to ase sabi mokhan yati khomai se de family members khan ijate morning bi hoi jaise yate aram pra khomai lese to inega khomai thage mohan sabi etu kila anda ase moi aji du apyan la ake diba moi phangai gina sai sabo sabi de asina nai sai sabo de oh aka eku bi nai gayo plane ne ina मतलब यदि पूछी जाए छे पुराना छे मोरी जाए छे बारे दा सही नाइ छे दे तो साइड आगे भी आरो भी फाल दिखाई दिबो মই गाइस साबे मांगसु ना प्योर ऑर्गेनिक আছে দে posti de a laga value tu na posti de da jungle de a la value tu itu ase de nayo khabo lagibo sabi na items tu wa Posti boa manu khane lo soche green chili ga do itu ase do aro itu pure organic to yadi tawai sabai igu mix nai mamuli te sobo do moi de dia bra thuk pani ulai ase de ya oh khabule mon jaise de itu he ba he aro sabi na pito borde yati bi ina banai gina se he almost na dikhabo de suka la dido sabi na ina banai gin khabo lagi na men de wo mas kata rakhi Wah. ase ba guys আজি to game close koribol ase man alop game close na kora ekete view dikhai dibo sabi sadi to bagon chini ahe
ใช่Maggie khan laga favorite part ase de dia now Sati khan la Maggie khan la favorite part ase ko na chotu chotu edu khan bi chini lobi na oh idu acha tangor size lagi na mane khoi olai gin dikhabi do kuntu size to yari size na acha Maggie khan bra phal bai ko na brinjal na at sari na cho Maggie khan huni sina comments koribi de phal vai na bai na se light pi hali na se khiti ko le nai bishi interesting ekta ase de jungle de sabe na se de to jalo aro bi phal jaga dikhai debo de ja dem je moi guys kapatur dikhau de moi kapatur so tu bola so ai tadi jan boya charo bi ekta tadi hey aram se kerai dibo ta nahale tadi aya guys finally road pongchi se jada bosi pongchi jai se dei to apnen bra hutai morom gura nishna ina support kori thaki le guys aro morom bra kumba idea tak skip na kori na sai thaki sekle do share bi kori dei aro comments koribe eti nishna moi time di do adventure vlog aro ki ina scenery khan dikhai berau la se dei dura comments bi koribe dei next vlog ki la banai le bhalo to jalo আজি garni do mani koriba dei